Nā, he poro tū, kātahi anō ka whakahaere hia ki te puku o te whaitua nui o Tāmaki Makaurau, ko ngā kaimahi no ngā whare tiaki i ngā kaumātua. Kei te whakahe rātau i te umanga nōna ngā whare nei ara ia Oceania, nā te mea kāre taua umanga i whakapiki ake i tā rātau utu ātau. Kia tahuri atu tātou i nainei ki tā mātou kai kawe kōrero kia Irena Smith, kai aia ngā whakamārama, tēnā koe Irena. Rua rau ngā kaimahi i whakakotahi ki te tuku i tā rātau reo whakahe. Ko te take nui he iti rawa te utu kai te whakawhiwhia kia rātau. Engari he nui rawa ngā mahi. I kōrero au ki tētahi kaimahi kua rua te kaumārima tau ia e mahi ana ki rō whare tiaki kaumātua. Anei ana kōrero ki au, nōna noa nei. We're all up the 3.5 pay rise, but this company is only offering us 1%. Now we are here to fight for what we deserve. Kei raro tonu te utu a Noma i te kauma o no tāra. E ai ki te kaunihera ngā ringa tōta me tukuna e Oceania ngā pūtea tāke kua huatu hia, hei utu i ngā kaimahi, kia tika te whakamana i o rātau mahi, i nā he mahi rangatira, he tāngata puku mahi anō. Hea te kōrero a Oceania ki te uepu kaimahi, Irena? Ko tā rātau ka whakapiki ake te utu mā te kotahi orau i naenei me te rua orau anō i roto i te kotahi tau e tū mai nei. Kua iwa marama ngā whakawhiti kōrero e haere ana i wainga i a Oceania me te uepu ringa tōta, rātau ko te kaunihera nehi o Aotearoa. Ka hore anō, kia tau. Ka pēhera ngā kaimahi naenei. Ki te kore o rātau hia e tutuki noa, kua whakatau kē rātau, ka tua no tētahi porotu, a te kauma iwa o tēnei marama, Scotty. Ka rawe Irena, tēnā rā koe moena whakamārama.